Gusii. Ramok ngakiria nganya division 3 ni mok mwalimu wananginyo tebono is later deputy adikete na you can easily improve to division 2 if you work harder na cha third senjira gete na kora na disne abantu bagusu yo nanje to kora science dirende onda to gero nilio mo na mbia mono se support ya rekonga yo kono zile cha ma bene chabati. Mono mwanchu muri on Ndizi and Onsi asobera na jindi chingi yango kware ne asomuru mwanone yuko jira kila litiko ya Jumatano ya gisebire chamaro mpaka jinsizo ya no togonyana nabageni bane bakringencho ne bangere sanga kiba kore mirimo yabo sinzitu ya Kenya na zingisiko boigo na kiba kinete mirimo kiba kore experience banyorire ariba bahetere asomuru bere na ire bari no kwane ne asenjera ya beno bena hinchi kurubano ganjizo chiabano botko na mangto chukwana situra rakaromba tomogeni wane mo kabisa semaro yaboni ya ujo toera kia kore mirimo nande namcho ndebuna oritaire mirimo kinta tired yugo ngo ikatura watu tebi yugo turana kebule tunga kia kinete wika okore mirimo ya serikali imbaka bono na kore kiandike komyo bena hinchi uikomwe na Ogana kutubwatia sensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital pega sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News okanya chingaki aboto tweet @Ndizi TV News kone karenga likia igoro yomuro video na boganda gutuma wetira senamba era siskine igoro ago ninganyora senjera yabe na blo tambo yokora tero muro video Brighton Makoli karatori ne producer ne metsara ubwangi tokwene kibina emiro yabo chira senjera yabene Pedro Mokera nerora sensemo ende studio kone kana marugine chibichago chira senjera bene bono Tanda mwangeno ne libaga abanyo no mumanyete ngone ndara to tebire tali aye indi tumai gusuka gochibosio karibu sana please Biamono sana biamono Brighton ono ndebiri mwanjubulira ayeningo ngotorinera studio asemera wa yawan litani na bakwane mbiamule biamono sengencho yo kwa ngali bageli se muganone nje lieta George Gideon Ondari Okeyo manya kana temona se ga sim na Gigi Gonna able to as a constituency ya South Mugirango yerese Kisii County ribo manyama sublocation asege jiji ya Kiorina na kinrete mumura ngakina kana sane skuru ngachake skuru primary ane ya Kiorina primary school na so matenga quorum standard 7 ngaita kuroro ngagenda Homa Bay High School President Gidon Rawa Drasini abu kiagara bono kwa ibuira abuna mundakite manyena uyo kaninga kwa ibolu nayo monemino nayo moke nayo mugatakati boigo na boko na baiboli ba bonsi na baba minaria gato endeleta sumuro beri bomuganone gona ibolu tu asage jije ya Kiorina na baiboli bane tata ari kurukwa Okeyo keroro oibono raire na mama ari kurukwa roda ke muntu Okeyo na ero raire ego timbu ati baibuli mnandega ngakina se village hiyo baibuli abamba bwatemeremo lakini mbarenge bomo kisana se obolemi tata na nero mutangani ase kinyoreke sabandole batangani gotuga chombe chike songo ego twakaoniria mabere ase sema ya tabakali factory njibye ko monyene ningonete mabere paka Karonde high school ego ni maete binyoro bya tabakali sina kaoniria mabere sana ase swabo mweshimiwa wono moke msiyo ko jimo kenyanya swabo no na ekone mabere sana na boigo mbabwate kawa ekawe nyinge sana twakairire se machine ya ruchibesa na ninyo tata mnango mutugi bichombe chichie gasongo na tugeteria ya moya ari ko kumiro elia ngene sana yakore chikagwe factory chikuno sana yoka elia yamo ya nandi baka akare milioka eli njira kanyirisiri milo manya kanithega nyoregi sana ego auto akinete bina kawaida ile okira to wake mipira to yakorosia masaragata no mwake mupira range sana na gwetu tata to no mwake mupira range sana
igona bakora nona abamura bana gwaka barumpira bakora ne ke tugate talent yo mupira ya ukananga kweborwa bono se minto igonyi boiro yo kabere manene gare mosubati njenga boyo kabere lakini jo mumura manene anu mumura boyo kase enkaya ito among the basubati bande bale bane lakini oyo musirire mbategerete batatu pesa na bono kwiboirwa bwatere na boibuli mbeto metake no nyibirengo byarenge nende otanyoro bya mwabwate kawa mwabwata mabere bono gwachire skuru yo boroso ali gwate na skuru giri gwate kiori na primary school na gwachite skuru akoiriro roro wachakire wasomire kuru tote nasaringa ke yumbaka gwakore 7 ke mara okora CP ngagire CP to akora CP na ke masoma renga se skuru yo boroso masoma karongoligereria na balenga masoma maya na ndege sikia bete kiyenga nyinge na bete se primary umwalimu orengo monene diet teacher gari my cousin ogoro kwene riobara ene riobara no monto rengo monto muge no nje bona gegasiana na akora mbwate kitabikiya chimbu kyaye mnara okore mirimo igarengo monto rikurigia barimu aboge esa gweto mwarimu moge na bare konyanyaka no gando bisi origichinjere ya ore tu skuru yetu skuru ya bakoribya sana abantu bange sana barenda senior positions basomete skuru ko ese primary masomo that was the problem na utasoma te masomo arenge byo twasoma byo bano gwakorere CP gwetire kwa renge amonge bari bedete gose aki gwakorera matemo ozamango bari badekera na range tuko mo high school mo high school ne school re category yabo Kisii school Quando te vena school yo boroso principe ko tutikere tabu kwa somete alito rore tikras kendigo ya con quale in comune puoi dire quando guaciro ma be anche quando so che robono qua so te crasi ya kianda for man amasomo na majidi konde me ake kero na chagite ama be lakini na nyote na kwenye tinda manyege nduna yo korenda secondary na jede secondary ngara na jira sana ande ngasa kubeka googles ibirore bitapimiri na ande mono se preps ya mara wabana yo some dictionary lero na yo some yoka na yo some notes ya bali wale we kama demu na re kurutu asa atambe sana ndo na form 1 damu ndanga ni na te abantu sempa tonsie ke grasi damu 1 karando mabe school so tinaroje directions na yako ganda lakini unacha na nyora direction ya karonde form 2 second term ngatigale grasi ngosome dictionary ane briefly kia school yetu no prep sekora yakora ta njare kolimiwa njare woka trout so na kwa wanja ande grasi kichinso tagete wona gana digara maga ngonya ngosome dictionary na aro sango soka ngende korara ama dem gonya tamto ya sokire ye matem that is second term we munango soka nganyora abana bande bakoira na babugulite bitabu ingo 10 ngaina ande bagucha imbotuko preps yali saa 3 saa 4 mina baende bakasobe birazime ngatena nkabalie na basobe birazime nkaira na nkababwati ngaikoge murangu kaligeri uchinyime nganyora bayisaranzire banse kwasoma nkamanya gweboli na abantu aba na kike bakora linde bambwa ngaganda nkarara the following day nanje ngaanza kwasoma ngadiye dictionary etamu yo nka improve position yana out of 145 ngawa portion 17 uka improve kuru over 30 I improved third term na ande nkalage anga dango na ko test na ande tinasoma ngaru portion 17 ngaganda 28 agona so form 3 first term bono ngaba serious ngaza kusoma ngaru portion 28 ngaja portion 16 28 waje 16 in term 1 form 3 term 2 ngaru portion 16 ngaja portion 8 kunya kusukole term 3 ngaru portion 8 ngaja portion 4
Ibono form 3. Form 3. Na akole form 3. Kwa serious. Ngaso form 4. Form 4 term 1 nga portion 3. Ukabana badiri. Number 3. Ngakora mock. Ngakiria nganya division 3 ni mock. Mwalimu wananginyo tebono is late deputy and na you can easily improve to division 2 if you work harder. So term 3 I worked smarter. I got my division 2. Nkarangeru Kisii high school for high school for A levels. We sana principal waterasi ni mwajumuri ono gwetena leleto na chichi na bate abanda bango maete na taite aso bukorere bwayo ne principal na abungu chitoro ikorato te korende ngo tena gendera ko be yumuro bino beto mugano abina gotera kabisa usuira school home pay ta korete buya lakini rende ekraso etoro na bate ete na ngakiaso ete lakini otore bina bono ikire form 4 okorere buya gesa kabeira alibwa mwalio osukire bono ngo baka number 3 ngo jakare school ya Kisii school na agendere gotoherana ono so Kisii school ekera ikirenga kyo murobero no gotomoyo ali akorire nande na ali alingito jokora ekera to mayana iyo modarwa na aiterete aberate to kolende ogwetoma kwae oikire asaikiro wenda utogwati na Ndizi TV wansu bomosi bono kwarura alia utakete gonja Kisii school principal ngajoin na ajete ngajoin Kisii school form 5. That was 1982. Ngaki ntwa bwate form 5 na form 5 and 6 wana ajete form 5. Seyo boraibo mwalimu manone ko Joseph Kinywa mu Meru. Lialengo magani ajete Kisii school. And then ngakora my A level in 1983. Yeah. Kisii school. Kisii school. Oyo tage dire bona ali tari kwenda form 5 na 6 ngaki. Kama ngwete kuroma bengo ari koje bo. Ngwa ko ganda A level. Na kwa ukorera. Na kwa ukorera abo ganda ndiji other institutions. Nye tubwati qualification. Ngo ikabanga paka division 3 bale baba bwati combination. We talk about combinations. Otwa gatwale arts and science. So my pursuit was on science. Ina lenge mondo arts. Ina cha ida senjira gete. Na korana arts ne abanda bagusu. Yo na nje to kora science. Science dirende. Kabisa kujirengere. So Kisii na kora the chemistry, kora biology na geography. Yeah. Bono waswere Kisii school lakini hali karongo kwa ni homa bay yake kero kwa kisabu ya ai kwa manyana na bono nitakire mbe serious yake kaja kwa waja Kisii school ando naro kwa to moyo bono ekerole as high school homa bay na bible ba ngakibaka wosirire ekerole as school homa bay amoyo njetindo chi mono kwa moyo ni within the school na bana tuika tware kwa somi ninginyole to mwalimu ro konsomi hesabu garo tebye karo ko boli hesabu taigwa awa tebye na tali mwezi moko iwa oso akagenda agagaranga so me hesabu no borro bonge sana later on and I became a very good hesabu na bali bande wa the no Gusii bali balenge close na njena akamnyokira sana sukuru. I was an athlete in school na akole 10,000 meters na rega akapresent school na cross country bali mbanya nje the esenyumba yana yako ku Europa in Homa Bay. Eba onde no madoba Gusii no tasoma mobwate chai Gusii para dara Gusii turaba tenengu lakini honestly say to no moto ya mwe chai toyo so tumigirango chai toyo mono bantu makasana bwate chai so aba to encourage te bana tueka toka work hard na bible bane tindo jina mbalenge maono na maana jisemi ngakibao ko encourage kera mbaje to school buya o that one time I got on the form 3 my mama akomindo na njete magana yobolemi ona akabokire mambi na igore disha na ikarasanga disha na someroro mambi na jete ogotayete tujikole micheli eli na oda ya meji ari kole meto jikole mya agantura ko ntokonyera ngakiura ire bakabonega for the first time asenga kentangani nkaira neli tato minto bobe ina kumera ni bobe lakini ngakira mento bobe mbona oro chenda ile nere nkorage ne ga sensetinga tari karairi ekana igora na so kagande bonde tinkorore se chieri chane a somo jo konya ngate haleluya nkaira na nyomba ngasoma ndaji ngongera sichieri ngasoma igo baka ngaite no Homa Bay
Wano kwajire Kisii School gai wasugete gochi principal na hata kana turabwatira sini turenda sense merinde studio to kwerena wano tena kwa kore kurwa Kisii School na gai wasugete gochi bosyo asekirenga kyomurobero muganone igo mwanjumire to skana ni kwena tora sentu nende ya kabere na rondi TV wansu bomba Gusii. Ndizi TV uwenso wumugusi nigo bono yakwe nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyenge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV uwensu Gusii. Nore meire nechibesa choko gendereria na gukinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru boigon goru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao ngoro kukare ngoche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebi sukuma spinach nabogorie ebituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami inji Musoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaransa isiko ne chibesa chire Musoni wane tokuba arigania se Musoni Microfinance onde bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bia bia nirense na bagucha Musoni tomo konye go boost e biashara biaye nigo torime omochiobo songo asama gacha umoja egoro bentanga ni barabara ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa Ndizi TV uwansu Gusii. Biamo no mwanju muri Ndizi TV karone da kwa somuru muganone ritukoreka tore na Gideon mwalimu monene na taya kingu katurabu krende numwalimu aramete badana once a teacher was a teacher yobona ekina kiki ya sense meli yobwalimu ngoku katurato era kabisa ona tuikira school ya Kisii School na nda ko tuskera ujibosinga yiba asugete ko jinani ko jara wande na ki kaya rusite malieta na Gideon George malieta ina yanda na kati ya kugira ide ya malieta ne kukara wande ko Justin tudele era ujibosikore ndi hala dina bono oikira school ya Kisii School na ndinga ya suete ko jibosio na ndine yito ko mwalimu working experience bionsi tajikubireli asumuro beru mwanane principal anto na wikiri Kisii School ngai wasuete ko jibosio Kisii School ntara Rwanda da na karonde Kisii School tali chisemjoka na minyagatio na beto mwaki mupira mwaki mupira na nje to mupira sana mama bino na yako minyoka asengenjo bagara mbali uwanja bagusiba ke mupira bagana nduma tuwaka ono mbali go tobara mupira bagotoyana indugana mu myaka yegase no jimbero so bakandiberelia so wako mupira lakini Kisii School nganyora opportunity ngaza wako mpira akadombira Kisii School akakere nyomba yana baada ya kumbeka school team lakini I declined ngada ndege dikera singa kichoko soma nchega ne chinyingake focus masomo bona karana ko rakor Kisii School igona achiete Moi Teachers College nona proceeded gochi ngakora bwalimu ngakora biology and agriculture yera Eldoret baada ya hapo ngatumuno mwalimu lilikuwa gukora amada mutara rubeli nga 2 years yeah it was 2 years asero mwalimu
somero bwalimu ngatumwe skuru kumunyanku ali South Mugirango na ligeti nanto mugochanga alia angena bomanyi njikole manone mesi bomanyi ane bituma gyale migondo yale ngali lakini garona ikororo that was 1990 esege kabwata anse abamanyi n'abagusii ono wadomino moniyangu kwanyano nesege esege yabe ironga nyatingo nyara ojikolema ngatwaro bwa lakini after 2.5 years ago that is 1992 abantu baminto ba umunyama batagete ko cyake skuru bakandiya bagande njoto cyakire skuru skuru ko Kiabigoria secondary school in South Mugirango ai karkwara mo ine serikali yago tomo serikali yandomete bono ndu mwalimu ya serikali TSC bona ali naso amete 90 91 92 September ngachango cyake skuru ko Kiabigoria secondary school skuru yakinde sana in South Mugirango njena jageti as the first TS teacher as a school hiyo naona jageti to principal jageti wete na so met 90 91 92 nanyokora 91 naona jageti mei ngabe principal yitimbe the deputy ukaginegero ikaroma de bantu basomete barenge na chi hot cake kana ana abege to ngatende school hiyo ngawulirwe ngaba the principal school ngabero from 1992 up to 2003 bono kora dutarandra ujaba karo watakira bona bokoreri bo serikali no mwalimu ekara kwa wasoma skulu jete kwa sama skulu yoboroso watide kisu kwa Chiroma Bay watide Kisii high school ahya sebenga biao kwa watendo to na kano chiko mwalimu endoto ya nene karonde school particularly karonde Homa Bay High School ona dede kabo munyagitari na dede munyagitari olia surgeon na giaka na kora sciences akirende faith na rone bwata yaya ono science njia ngira mna atakete na nde gento nda shauri abana akana ro jo kora matemu na form 4 ituko tu aro jo kore sabu na nyanjete sana itu asomete excess asoma paka sana na andi saguna moja tu abokire bona gana jo kole sabu njiko ko soma tinko iwe ntego tewa senjo ntarale tebia ina gine ko tewa bana nga garo jo kora mbatigire mne sabu etakero raro osirare bia to besa go batorara obongo botulie bia baka esabu ye pepa tu nanya korobia sengencho moroso libire bono nanya yetu nyakora form 5 lakini asengencho and disappointed at form 4 lakini nanya rusete tionga kora geography instead bono wasere school ye kwanye kwajire muni yangu abugise gicyabere kwakire yende nero kwara kora bokora paka 2 3 akyo bokora bware ngabo mauja kontire nani kai kwage tu transfer chi asaba tukayo amaiga principal school ye ego ya bwate class ya form 1 yoga kya bwata abana 11 karongo chororo suguru ye ya bwate karoko ya ndobisi umurango lenge bwobisi oyomo muno sasa secretary oje bise principal murango to lengo chidisa chalengoro nchalenge nchabe chidisa abantu babegete chechuma abantu bakacha bakaiba bono chalengo open bona gana aje tororo nane flow njabekire ya ngamaro ba nkaliye mete nkabeke mete jeragete ngaroshe mete ofundi ngabeka butuna mina jidisha ngasiekera jidisha jiri ngabeka bake binahu chigosie kobisi egesikia eskuru yakaje kaba sponsored na Lutheran yanye chagete bon Lutheran Church of Kenya egatwa 24,000 musaada nkarosa lichi obisi ane obisi secretary obisi deputy obisi basa mwakos clerk it was good money ngabekera baka one to another two classes ngabekere floor so it was good money that time ngabeka jidisa chemete chibao ejina jido chenjile taron ngabeka chuma je glass chi kawaida ji chabono at a later stage ezuguru ye igona chage die na maroba paka chindan cha katulire
in that school. Nande karongo chiororo, my wife, bonora, mamonginone. Nero lenge the principal we bought. Bone garana ga ndo muna principal we ndo mwalimu we TSC, ngate ko bakurwa sare. Nande nta ko ba my deputy ke gara bono my wife. Ngabe ko monto my deputy raka bo mwalimu bosa. In the school as a BOM teacher. Tukaendelea school na bana ko 11 akarongo school 2003 ya wate abana almost 300 kurwa bana 11 from 11 students. Yeah, pesa na bro kwa sfera se school yo kwa somiri kwa rena kwa nyimo kirigoro na kia bibuli ba kwirita se school yi principal school yi kwa renge kwa nyota bana ile ali aron na watu achete na barabuya sana tukakolega na barabuya sana tukakorera mechango no mheshimiwa yondi akarango mjumbe na leto mwasandi Mr. Getaga gatokorera mechango. I expanded the school ngagachira laboratory current bwate paka maja Quran ngagache nyumba ya walimu teachers house, the principal's house ngagacha latrines paka chibwa the bathroom because I was focused on change school here boarding. I even started boarding lakini yange sort of local njiragete nje bana bata kuruguru ba kurugera the form 4 form 3 bagaja bankasa na do the boarding na bana ngabala bagaja so I had 2 classes form 3 and form 4 school ya the compound has make it na forest mete kabe school I protected it mete ngate board mete the corner unya kawani abakani mete went corner. By the time ngoro mete kanyabere menene bone go rosuchi bao and I think never tumia kwa gacha even hata facilities in the school. School ya kabe is a big compound ngaja nganyegita with the agreement na bantu bali barenga around the school. So we did match with the school oda tegerene mwanya bantu nani mono Gusii usiba itonturu gocha tuanjana ndege tenga kibona abantu atanga mwalimu ono akolita eraga because I had taught there for over 10 years. This was my 11th year in that school. So botina bugachaka finally I left the school ngagende school kunyansira Kisii Central. Aro wasoiro no wasoiro nyansira no kwanyorero ni established osenero ngwecha kyore nyansira njalenge very much established nere yalengense kwanyo mwalimu olengo principal ochire okora masters akanyetiga somewhere in November mo deputy akateka abakori abana matemu that was 2003 ngaso 2004 nkande go school zukure nanja bwate bana balenga around 170. We worked the board, the committee, the teachers tukabamo na ndino ane chomba bwate yabo. The first thing in that school I remember no kuagachira balimu echo eto agachire echo ya kanisa yalengo pena ndi abekira magogo inse no balimu tu agachire. So I built a latrine about the 3 compartments, one for male, one for sisters, then for females. So we moved this school. Ekarongo Warona ended this school around 2011. Nyansira, konye kirejistri mubere. Yeah. And its performance was going up. Abana bakina namba do grown from 1 stream to 2 stream school. Pesa nene transfer kwa nyore. Ngajo transfer ko ro. Bono kana ru Nyansira I got the transfer to Nyamira secondary school. Yeah. Even school yawe ya gatatu. School ya gatatu. Kiara munyangu nje wewe. Munyangu gatatu so principal. Lakini school kwa somi that's the 4th school. Yeah, kane. Ile ya gatatu. Oro wajiri Nyamira. Yake Nyamira. Nyamira na very short time lakini the impact was great. Yani ndona dede Nyamira na bantu Nyamira banyoba boli na bawa dana into accorded something reasonable. The first thing in akode Nyamira was ukwana na abana korambaga kwanira ngabada yesuguru yegere town ndona bantu be town na bantu be town wikaba bagora kana bantu bangaini ndo sako na isuguru jirego chima adrisa bume. So abana bakaba encouraged, they started working hard and the performance of that school shot up. Yeah, charugete sana again tekana mona bakorete egona ga ndo bisi education nkanyora nga program nere yare kuri computer 5 schools zikuru sana as a constituency nkanyora program yero lakini nyari bari chache
skuru ya jodu sano ibere nchi abwate stima igare kwende criteria kama ya gutumika criteria kama ngena goikomo tu stima ani mora te bill yoko age mu bwate stima obuya nyaura nya bwate stima ngebereria bantu ya ngobi ciari ngabatene skuru jitabu bwate stima lende mota wanja monge kwende bakanga chi computer so nkabeke computer lab nyaura is like a cyber nero no mbona wa nyaura ko nyore computer lab very standard so kaba sponsored ne ministry to ka uchi basa ko rachi computer we bought actually 11 new computers to we get paka a Wi-Fi free for a whole year and then we established that computer room Pesa bono nyaura kwa ruro usband nyaura bono na ruro in 2012 May igona nyora ngorangeru gwa obisina dirube lya ondira ngo dirube gena nchorore ngo ndo obisi education ngo nyana you have been transferred to Nyaguta secondary school wajire bono Nyaguta na dutara ga Nyaguta ga iga anene kero ochi transfer chiwa kwa korona abantu bandi bawo transfer nyorore bintu mbire birororo ahengo ngo risi kwa rengo biye kyara no chikonte bya buna experience kya ngo ganyore aba amanda ngo abantu ngo bale school ba se ba kano chikonte bya na nataka natura bwatira bwa tukorana sentune ya tutobono achikonte experience kya ekaraga crew transfer yebo achikonte nga kya korobo korerwa ya school ya Nyaguta ba to general advice achikonto advice kya abo nene academician kwa tena once a teacher always a teacher nguri natura sentune ya gatato ande yo moelio otos kenano Ndizi TV wansu Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe omuremi egiata company ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro babwate echuchi kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa egatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense Gusii byiguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyiregwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyuke bwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase company ya Sidco nigotoko kora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotatibo isaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye boso akesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company mibonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeligesalinene Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Bimarono mwanchu muri Ndizi TV na kalatori na sentu nende ya gatatu nande yo mwele kalatori na Gideon aendelea to Omogano anene ngakia korobo koreri bwaye bunu mwalimu monene bw'ikisukuru au asibona to ikire sukuru ya gatano
asobo koreri lakini eskuru ya kane bune principal buna korere mirimo ya yebuya bunendere gotwerera asimara wabona gasomuru mwana ngo kwari nande genda ko bayimi murobiri ina naboko to bote sense mu mitanda Facebook to nyore Ndizi TV News digital boga sense mu ya YouTube about nyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News we kalenga likiao ingene to kanyora wetera sinambe ira seskinio enero Ndizi TV wan sumosi principal ono warude nyaura wa Christians bandu jase skuru ngakina ndo wa cheto akebo kareba wa beire ase miaka kwa beto ya guta abana beta received ya ngachake gasiana aba karana jede nya guta na nya na bible mbale ko rufisi ya ngakeyo challenges yo mpaka naone committee gacha yare go nganyara bagaka bale go bacha kusangiriria fees yeita bana bagocha ngabade biona bagaka mede kusangiriria fees skuru tegasi principal ino ganda makole gasi enonka ngaruye tangazo na bana banyaguta bonse pibalenka baje skuru ndo byensi yole mwana be skuru ye aje skuru abande bakaranga bana magizure ja Qur'ani egana rangeria bana batararu fees egara baje skuru bonse pi nganse mekutano na Bible ko chakara form 1 kagamba na barabunga batabiye agenda yane skuru ngakibirenge byane bire ko ru fees ngakikoro kuya birasi bikwanda kana baka form 4 garna akora bonse pi kama ko barange bono bonse pi our parents to agree on the way forward. And I want to thank everyone. They really supported me. Bagansa kure fees. And I want to thank them. Paka na ona karongorwa skuru ya nyaguta. Ne skuru rich in finances. Na boto ko make savings at the end of the year. Because we have prudently spent the money in the school. Abana na nyote balenga around 230. Lakini bakindire with the time na banyakomenta paka bana muna nkoruo abana bali 600. Yeah, 600 students. We have tried mangana performance to a kineti mini paka around 6.6. It was 2015. And at around that time when the Matiang effect, the effect brought us all of us yeah the red days and then born to agree when you go kina kaka. Otherwise we have done much as a school ya nyakuta. Ngora ngwa tangu ataro school ya gwata matoba mange sana. Matoba ya tuanya siri tukuro ngabeka pavements. Na pavements ina begeta out of savings. School linga chaki boarding. And the boarding ere both abanyaroka na bamura. Achagirita abana bachagite baka 50 60 bakanya woja bona gatu bata abana bali boarding 250 bali boarders. We have moved gara abana amuna babuja kanyoranga abanyaroka mbabu atie boarding facility tokanyora savings tokagacha domu ya abanyaroka out of savings. And the boarding nega netia maje school abana bagajire maje rocha simulere rangalia na etangi tu agajete underground tank for water harvesting onya mbura tiri kuturene most of the time onya macha air to guys to kanya chiwa sekuru ministry to sink a borehole a borehole ya to a problem because umuntu osete borehole mtu wata know how kanyarose njirembe actually into arose another borehole water very clean water bonega anda macha mange so there is no problem as amaje the school and onye water boarding so amaje is in plenty in the school. We have expanded the brass to amentre the infrastructure ngacha nyumba ya balimu na aje tororo yakoroba etakere goli ya 6 units 6 teachers lakini ngarabe ke yanse ground floor ebwate principal na deputy katuta kwa ndo jigoro kanyarango bor mu west to agajede bwata kere ko kutwara institute ya renge Gusii Institute of Technology bakataka banyire ga alikera ya bete National Polytechnic ekaba set aside so to ka hold to go nyikwa gache nyombeyo
but recently the mujumbo ro currently other than institute ne ki karto bwata national polytechnic and to tware in the same constituency because it might not be there. We have moved a boarding deputy kwende domo ya mura is a story building kwa liko nya gachiru nganya ke plaster ngabeke floor to ngabeke kwende kajanga nyore bitwe school CDF kagore bitanda for both girls and boys. And currently there's a structure almost complete. What the laboratory na hall it was a gaitari. It's a story building. That is a landmark in that school as far as my administration is concerned. And that is my landmark. Yeah. Biasan, igubono na tutetura kwani yo maelio wako de kuroro. Bisa negete na bukore bwa se school. In 100% ningisa negete nga gas na call in that school. Nengi ya sende ntamanya abantu bandi lakini tumi nengi yere na wanda then nengi kyara karana yoko kwa shara na wana roja babiri bande bako etinya maliga abana bande bakolera ba mwalimu etogire so na bango feel na the work I've done there is good work. Ebi sana principal ka twendete asomoro Omogano ne ekarwa ga kiri transfer sikuru chinde chi gwaka gure bo beka rwa kwe transfer na akina akontara akole meroberie ose karwa achire kwa kanyora debut chinde mba wakumende tribuya ende weekend yamagani ya school kini kwa kigure bo beka rwa agro transfer na turaikiraniye tugete kwa kwe transfer time na atwalete in these schools na abeire apart from Nyaura I was satisfied and in transfer. At least I've done something. Mine na be 11 years school ya chakire from nowhere. And from 11 students. And I was satisfied in school ya beire. Na be ko na bo na gesa big school as a bus, this school but a boarding. So na bana be was satisfied. Nya sira ko 7 years I was satisfied. Karongo I didn't have a problem. As good na ruete abruptly Nyaura. Nyaura na rusetu abruptly and it was the interest of the sponsor. Ero nerende konyota kirino pana prince ni yake wako remere mo miaka na wako remere prince bo se to debe chena liwa bwana karongo aka wezi na kolde paka na karona alenge ndali professional teacher is 38 years na somiri 38 years echi challenge no nyore na challenge giwe teire aso bakorerwa bune prince bo alana ojigo nyore na anone kama matema aka so kiri school jino medenja ndo bakugudi ya mata aleko bole tu mata se miaka yao yon asamangana performance tindo jisukuru matabo kole tukuna performance tati ngobolu wale egara we have tried the best we can performance yetu mnabona nyaguta mwaka toya semiaka na abali ku 2012 to ko ira bana university direct entry to university. God has been so gracious to us mwaka toyo na no gandoli yechira ko jisukuru eyo kuruna swata bana bajire university na ndoli yechire ko ruchimagaga nabo gwanja nga into atemete na into stoko nyara school eri saka sub county school abana to konyororo na abana dali bali ba marks ya bang but we tried na ndo cha bana kuru ali baka bana bwate 240 marks ba we to university umwana wa mwana ro bwate 186 igota B minus ertarangeri direct yenga kielia lakini akaganda akora self sponsored parallel Masinde Muliro University is a teacher of maths and chemistry boniga principal kartonda da somoro Omogano ne wakora bakoreri obwa uno mwali challenge ziki usengeri keri oteba so babona na kode mere marakini endongera akarokyo kiansumbwete yasokorwa gero tebe challenge to tebe arabonyo gondena nkere kerkinyo dena ena lerande makero na kode. Of all the schools na kolire gasi school ndatebe challenge na ya school na chakirte ya Kiabigori secondary school ina kolete gasi ne chinguru cyane cyonse na school ya Setonka lakini akarongoja kurweroro some people were not balenga happy na ni ndoro na gigi na ko teri tangani nga abantu batenga kino ko chakoli taira abantu bande mbele bawo kana garo so mi useninka asita yura somi iga no ko nyaruka bono bawo tware bitina so botino bumbu abetorro lakini taroni ndo jina abantu baminto baje te bakasaba mabera na ntena ntu agosata it was not a good thing go criticize go kora Secretary da somoro Omogano ne tugendurende kuchigokora ankere ki one tribute as a success ya namba ya monda do da bana support ya family yana is very important kagara
matuka mange na nale kuboka chinse cha mambi mongi na make sure na ntara agenda na nyure chai mambi. So otherwise my family has supported me. Na abana bane bange this time. Sare no quality family me principal na bako mission abana bao baje ko tena ndende twakoro mugano ne utakwana familia abana bali ngo bata montra ndete na bana bali ko balo lakini na boko familia na mongi na ko guruta na ndari yoro mwalimu nara ona yamna bone ono nero inate bo supporteri sana sana se gasiana angeri time na bana bane mwana Monica Silvia Ndari nero supporteri sana kwa doing well no monto Colre University and Omentry no mwana kumubwatia agoro kwa Hempston Okeyo Ndari ndo telia my father Okeyo nere is a good boy. Dabu atimanga na manga. Mwana ndo kumubwatia agoro kwa Moses Billionary. Nere abana bana ba ko school. Nje timbu ati mwana in school bonega. Kiwate mede kwene kuna sobo korre bwao turi gutwara birengere binge aini go korre na kyokoma na school yao chichonsuwe. Management is all about bringing everybody on board. No one talk about abantu was on board. Babe bise bikoro to be aweme. Again do ki ankonye mo na management no ko gamba na we from time to time. Kirengaki ngorangende mugakite ya nyako arose ne no mwako mugima ntarangerite abayibuli be skuru to gambe na ande mbabe kera mesa ebintu byo skuru ngakibire. Igo baga develop kwegena nga ebintu mwalimu akanduro bikokorekana na nchiba satokurwa yochiyo kolega asendonge nona abana bako bayira badeno mwalimu na aturendete ne ndaira ngo twale ndaira tokuri edaya dieto na reye so ko kwandrana na korosia that teamwork abayibuli a board of management the BOM have worked closely in a board of management bana mpaka co create that confidence in you mama tena mondo ya sawa kora nendonge go ikota meko transparent all the teachers they are on board nje mwalimu kana moyo gazi tini ko mobwati yonda the results ya igara na moderate the work tini ko moderate anda nkore kosa kwa ningi darasa kwa son yes mna na so tanya guta that means start from nkore nyaguta they are all along this ones I think ko jima nje no mwa class and a good teacher of biology go and ask my students ba ndengo nyaba ndengo mwa so biology bali ba ndengo na nje no manyete ya nje biology wa so so I think I was a good teacher in biology na ndem na so tanya guta 2012 na so the form 1 abana bangatira na barabo bakora madamu 2015 in my hands my subject registered a positive performance division in Kairana form 1 that was now 2016 ngatira na barabo bakora 2019 form 4 they did well in my subject ega 2020 na lili corona yajerete bona nje ngamba na bali bana ngabatene myaka ena asomiri abero mugaka bona bata te monkonye gerda ni tin ko nyara ko somi gras da ke kara monta ke te bonde na bakani kama antichi na bona wakani gras ke mwalimu ongelezo na somi yes please bono kwalita ile ikirenga kya go chibusiangire kiege mede kwalita ya kintu tired I'm still strong nsiasora so gose nemero birindo ora kore na skuru la gore osenga ki karwa tairo kura so kore besreka onda do bana li tangani egara ku taire tribu yomnya kare bindo na bana yando ta ketenek goza asivu asoko alenge kwa ikaransi de kwa ngi so sigiri yote ko myako cha sanga I want to take my time amangana siasa umara na makorale na bago te una bieka na ande mwali kwa nyana bieka ole kure jinga ki ore kanza prizo kanisa njeno mulisia njeno mulisi wa ke connect die church ordained church elder
Biasana. Prince ko to kora mroberio yo sari bro to biarire ngendo gigari bwanje the hobby ya onereri. Kandi. Ndere ka so bi be do da bana. Ese juba di singuru konda nyore na ninye we ga sinda kola. Na bongo kora jera serikali yo ko je ko tagina. No need to get county. I'm ready to serve the country and then capacity. Inda raga na ninga takitimbu ati jera nanko vile chinguru I want this thing. Kera atinya sara njana this way you can do. I can still do work for the people of Kenya. He'll be honorary. Njeno mwaki mupira. Lakini gono ase njobo gotu. Ono inda aga mupira na bagaka bandi lakini. Masadi ko ya ko bazu mupira. And roji the environment where everything allow to correct this kind of otherwise njebono roji na wanta ke ko rati moka. Pesana. Karo sembo bo mwere manjumo jasu manjumore sali birebetu be na mangu twaro jo kwana kunde birebetu be principal karu ingale yo mwere. Mbia mana sara wanta ke ko taba nga fosenbuale ndego ndego kwani abaibuli bonspi asimwabeta ko watu mwane school koranche tema chini chere chos nje tata na mama ba alikire mwana lakini tinse fees igona asa tu fees limo lyoka ande tani na tabu te basala ko te ngombe akajama magori achirese akaranye tigera magori ara ababya lakini karande school ngaseru ngombe ya gorete lili kale 1200 akanyewa ni 620 Osirini ne transport, miasita ne fees. Inyo lepenga my dad, aga sacrifice in best school. Na inje na baza ya Bible ndo sacrifice. Yako tuwe mboli, omwana ole ziko ne mboli no. Ngombe na ziko na mwana ale ziko. Ebinde na boko byoni, in the future mwana na laata kubirania, that is a good investment. Nagar de binde yo mwaka aonati, kete na birani biospi. Sengenjo abegete investment ingia. Number 2, abana be school de ko shauri nga moroche nga ekaronta maete ke ndongo kora performance yana yarenge embe lakini kanali ara isina ngimwe ndo ko school I worked smart nkabata top in the class kilina ari kusieka lakini nkaba top one the same class ekeke iwo mwana karazanze banyange ko to school ambadiri abalimu kolega asya no gwegeni nalinya sara kusen tiga ko karanse staff room eresoni ya ko era boste karas nyoro musara asaki yao so kolega sibi etakero and support the school aso kolega support that school support the principal support the maribaro ora banene bao support them respect them otherwise now that nambia mono ase ko maribaro Embiamano manjumori on this TV tingo menda osendusi Prince Babano robo semi bwayo buyago cha sabaiboli abana amo na borokya tumirane weekend kwa gari producer cha nambiamano kala twarengena metero bwagi petrina mukera na rone kuna mali wine chiwi chago chira senjera bene kuna botamberiane Brighton Makoli